Dobar dan. Moje ime je Marko Kovač, ali meni je voda zakon. Evo, nalazimo se na Pelješcu, na najvišem vrhu Svetom Iliji, na 961 metru. S moje desne strane možete vidjeti Stonski zaljev, dolinu Neretve. Možete vidjeti ostatak poluotoka Pelješca. Tamo iza možete vidjeti Mljet. Dole možete vidjeti Korčulu, to je Lombardu i grad Korčulu. Iza možete vidjeti Lastovnjake i Lastovo. Moje ime je i dalje Marko Kovač, ali meni je voda zakon. Dobro. Nije loše. Ali da ga ispravim u par stvari. To je prije svega ne žuje zakon. Samo što nažalost žuje na spavanju. Bilo je kasno ujutro budna. Pa ne znam, dići će se tek u 8 sati kad se otvori dućan. Kad je tata otključa i pusti van. Šta već, tako da sam zaboravio jebenu žuju. To jest nije da sam je zaboravio, tu je u srcu i na meni. Ali ajde da probam tu tvoju duvo. Voda je zakon. Nije loše. Ali bolje na Karlovačkoj, jebote pas. Tako da dođete na Pelješac, ono dole je Korčula, prekrasno, prekrasan grad i prekrasan otok. Jednostavno uživajte u životu, DG lik, žuje zakon. I mama od Ane je zakon. Da, i baš tata nas je također. nahranila. I tata. I Ana isto što nas je ugostila. I Joža također. Da, koji je iz Brazila. I Edita koju cimamo za hobotnicu. I žuje zakon. Voda nije loša. Možeš prestati. Kad uzimam amatere za snimatelja. Mama ti amater. Je, evo ispijanje žuje. And cut. Evo, to je gore Sveti Ilija. Ono gdje smo se popeli Šime i ja. I sada smo se spustili dole i napokon šta je dobra majku. Da. Gore smo se popeli za sat 55 sa one tamo strane, znači ovako tuda i onda smo gore, a spustili smo se tamo i skroz iza okolo i došli ovako tuda za 2 sata. Sve u svemu žuje zakon, DG lik i koristite budite, pijte žuj.